Kalau kecilnya, yung president. Pi hakakas yung president. Kaya baka party NPP pada bongan manong member yung parlimen. Haka juga por ubrin pong untuk lama artli. Tinggal bumi hakin. Lada ngabu artli kilama. Yung India dan Pakistan. Terakhir umumnya nga hapan siya. Ada hapan bisita. Juru kecilnya yung day nak yang juga menengah kerja penuan. Penonton ketika meeting juga kasih terus tim taksi. Dia orang perhat setengah di orang kamu tu yang bukan lain. Menin udang keren nak mentau NPP. Pat mentau long ada member juga kasih terus di. Ada presiden kata kamu suya. Kumurang ba mampu. Nama mereka ibu kalau keren macam mana? Mentang ban saya pun bisa kaman. Nak kata tahu kumui lagi nunggu. Kalau dia bicu ingat. Ngalau pun no, itu dia komputer jauh kerkas, lalu mentah kasih. Katahu kalau bangam sultanan, yang ini kerkom dah kejauh. Pada ngaruh ngamplang, pada matrai beberapa kimambar juga kasih terjadi kedignyut, mesiu kedomuan. Itu tip apa kedignyut kita kisah. Apa thar kisah, kita bersuatu boleh kisah thar. Nak tak tahu tang kita bersuatu, uprek thar, yang kita timpong, bersuatu. Tak mau. Ai, balik mengong kita. Pi, ki babun ki belum tokon. Ki dikot yang gagas. Jadi ki profesor, ki doktor. Ngam ding, badi tong long tok, ngai tu lek kele ki jaga. Ke basusi kalong, basi sing kasi, ba sabo ko ki jingkli. Yang mensua piwan kanbas, piwan lecturer yang kita khasiat society. Andre menta kedit piru juga pipi. Ngam tu tip itu ya, begini. Ngam di Petrus mengalan pi, ongkli nauta baru. Kano lak kano kru layo yang kata ngam tu. Kata kecil saya, ibu long kemile, yo inga, pek hak tu sini, papilong hilang pi, kata apa sini. Yong itu kena school pi wan yalang, yang apa dukan. Aja kau menginti, deki sausan ajar, return deki cinton deki kena school. Hak tu sini kalau peluit no ekji kecil ni. Yo inga. Ngate dalili itu parti yang film tu, kau baca hapra. Orang kata dia kamu jauh. Nak kata orang yang sementara, when I enter in the marketplaces, I heard the sound of the BPP is like a thunderstorm. But the sound of the NPP is like the rat hole in coal mine, planning by the chief minister of Meghalaya, G. Conrad Sangma. Kan bawa susi kelong, tahu kertung, presiden yang kekas. Apa boleh penyelam? Kalian kita kau lecture, hak kita pai ba. Wong kumno, mamti ngadi kertong jom kita pai ba. Bakna. Udi kertong bela penjeng dengan NPP. Mau hong yang lama dengan NPP. Umla apa kam pada kertong pai ba. Ngah halu keting objek. Maka kata udi doktor, udi nontok kot. Maru udi doktor kot ngadi nontok. Macam objek. What keren jong tan keren set kot. Pilih kertong bela penjeng dengan NPP. Pi mentah man kician apa ba, ngai mensyuak orang public meeting, dari mentah ke dalam rekan-rekan baca prayer meeting. Hak public meeting kenyon yang kedukti ke orang ti kat bamon. Dari andal kuat, ngai hak jinglong jung doktor di area nong lai, menurut panong, tau kertong juga ada. Pi teng demen pun ransing tang, pai ba ada besar ke ikat kamba pilih. Ada ban besar, ada ban itu besar. Dan kamu pun ransing tang. Pai bau tip. Abang ala lagi kamu pai bau tip. Hina kata-kata parang ngom no. On capital I, one day will cry, one day die. Kata di Korea Konsal, capital I, one day will cry. Nak kata-kata orang dan hakim media, dan nagjikan jika nung kesan jaga parti kumba presiden tensong. Yang kamu lalu dah kurang jangan jom, punya keran si kenta, popal Dia kata tadi nombak mana? Si kenta ada 3 minit keran kalau kat arsin center bar. Si kenta keran kebun bawa dia speaker juga parlimen kebun. Kelad layat tiang. Pad baru kibamba apa parlimen berkoi layat tiang. Cang berkeran kertong jongki. Lepas kiwi kimiok pan keran tak 3 minit lada armin. Kata kapom lalu media buat doktor lihat Ricky dulu lah kerana dia 10 minit
mereka tu kalau kerja keren pen ini cai pun kasi ini keren pen iwi ini pensai mentang i om kata nak kata orang ko kino hilang yang NPP kamtam yang kita mahkamah buat pendidikan upai ba suatu lagi jam kamera ladah kaji sang mentang ladah unung keren bawa keren harus sikenta kipai ba gali asyar baru kata kaji sisa apa kadu Sherman haja ka bodong mensiu do menmit kating kendit nang tu dong mensiu siri menmitusnya kata kaji ma ka bakrau nak kata ngam la man piam hato baik ke parlimen hato kelawai ke NPP hoi ya tai hotel hapo lumpong dan pila bandai wai ripo hadu kedai pusnam mri ya ke parlimen tim nam la ban wai jadi ni manut ban challenge kata kinam la bandai wai kita nuk kipa ki members kita terus pa dona po parliament haton ai la tu doktor dari doktor tu NPP pun keren kata pom la bandong PE nak kata hak publik minta kipai ba ki banabar ki appreciate kyong I appreciate they make clear it's a Christian say okay PE mana ki public meeting kita ki prayer meeting kita ke prayer meeting on the the bomb dari penduk di UAE hadin ki court meeting dong doai teng ki court ki dong doai hak ke teng jong ki teman besan kata bom la piang dalam ki court mar ke tingilang ki download ki Catholic ki download ki kendun bapa om te ki presbyterian apa ki court akan tu ya kini sebab kau iba dari babi. Om dia pun kerai keteng teman besan, ngam tu teman besan, ngade NPP, unung pet perman, juga cai pendiri. Nak kata orang kentu, ya perlu teman besan, sebab naik mensensan, ya keteng kejoki, apa problem itu. Kabah, ada piang tang iba dari babi, dari bagi, kalau keburom, yang ini kong kecai pendiri, betul. Dan kalau kata, kadang kecingkan ke jangan, kalau mat pun kita beriu, yang kita khidmat, yang kita beriu, kita khidmat kita malah beri skor, kita keluar. Teman ni lah mesti kejuk jangan kecingsai, apa kecingsai ke lawan, paling ini ke kecing tum, dia kecing pis kejoki. Nak kata, kentu ke payah, apa ke beri neutral. Yang dia bersangat tan ni jingkran, dan tengi ia pop media, kertong juga NPP, orang balada unum MP bocor, umlah ban keren po parlimen kamdayo ka authority nanti kata authorize now doktor nongan habide kutin kasi kata pemla piang mite kiju ada job unumuru ude jogi la li la yong la lengkot ni jong ijong de la ijong mite de kacai tu kasi kalian plan boy wai ude pai kasi bayar kulisi mana kelabanya tu pide pibat iu hak ne po kakas ngakum hapo kakas ngabat kum assistant secretary yang sinar riboy kum takasi pila weng no elajong elajong man ngam sultan jimuntoi mar uju boong khasi de tu ta pa mar malo iten kamra jimut ke ya no man takasi kadon ban ye batai halo ki jingker kom te kam juga kas man takasi ke kom te kam tam takat sistem arjar sana fundri tang kata ke jingker kam ke jingi kan juga kas na kumna udang dei udang bati presiden kas Pas saya haji syak, pi tadi beliau badan kata kaji situ, dia ban